Akiaria hindi ya igongona ria kuhumba thumbi atungatiri aria mararikiriirie mathomo mao ma kidini kanitha-ini wa Full Gospel Kabarnet, Bishop Daniel Chemon nioritie ministry ya githomo na arutani a university metikire kwaraniria niguo kurehe kihonia kuona mathomo riu ni mathararite kwa ihinda. I'm calling upon the government to open and to make our institution of higher learning for our students to go back and go and learn what the dialogue that they have been doing. They should compromise and they should come into agreement, and our children must go back and learn in the universities. Bishop Chemon oho ni arongereire ati riu ni hakinyite ihinda ikinya ria na ihenya rioyo niguo gukinyia mugomo uyu mwisho kuona arutwo aingi ni mambitie kuingira maundu-ini mangi ni undu wa kwaga wa gwika. Tukiwa wananchi wa nchi hii, masomo lazima iendelee na vyuo vikuu yote katika Kenya. Watoto wasiende kuendesha matatu, wasiende boda, badala wangekuwa katika darasa kusoma na kupata degree aina mbalimbali. Ukite thiku nyinyi thutha wa mageria ma kamiti iria irugamirire mihango ya mathomo bunge-ini ya kibururi makugeria kunina mugomo uyu kuringa ihiga, arutani makiuga no nginya uiguithanio wao na thirikari wikirirwo. Ngiribotera Kameme TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.